Aco Aleksandar Sofronijević, roden u Kraljevo. Ja sam iz Kraljeva, pa ja sam, mislim, ako mene pitaš ko sam ja. Ja sam jedan čovjek koji prvo voli i poštuje ljude, poštuje muziku i ja sam tako vaspitan da volim ljude oko sebe. I da onda kroz sve to, kroz tu ljubav koju ja imam u sebi, da delim i onda kroz sam muziku naučio još više da delim tu ljubav i da, jer nekako meni je ljubav muzika. И сега, јас се сеќавам, читајќи и подготвувајќи се за интервјуто, доаѓа татко му на Ацо и вели, реши се, сакаш хармоника или сакаш голман да видиш? Jeste, bilo tako. Ти играше фудбал? Bio sam fudbaler i branio sam, bio sam baš dobar golman i bio taj trenutak gdje ću da idem, ne znam, da se bavim sportom ili da sviram. I ja sam izabrao harmoniku, znam da nisam pogrešio i srećan sam zbog te odluke. Ali znam opet da sam i ostao u sportu da bi bio uporan i da bi to isterao nešto svoje sigurno. Koliko pari je jedna harmonika? Pa koliko hoćeš. Pa evo zaista, skoro sam jedan instrument trgovao, kupio. Ja sam 5 godina pregovarao s tim gospodinom da mi proda taj instrument. To je isto jedan legendan instrument, se tim je Soprani Artic 6. To ti je kao Stradivari violina. Samo što nije toliko skupo, ali ovo je bilo baš skupo jer to više ne možeš da nađeš. Koliko je to skupo? Pa ovaj instrument je bio oko 35.000. Evo. Da. A A mogo je da mi kaže 40 je vjerojatno opet dao, zato što to ne možeš nikad više da nađeš u takvom stanju da je očuvan. Instrument vredi koliko je neko spreman da ga plati. I to je to. Sad znamo mi ona priča kako na 4 godine ste bili na gosti. Da, ja nisam znao šta je to, ali nisam teo bez toga da idem kući. Harmonika, vrlo brzo, posle nekih godinu dana, kada sam dobio tu neku prvu harmoniku, ja sam se to zaljubio i meni je to bila omiljena igračka. Ja sam volio da sviram, da uživam u tome i evo, ceo život je sa mnom i sve dugujem harmonici. Znaš, harmonici i mojim roditeljima koji su bili jako, da kažem, i uporni i vredni sa mnom, da bi sve to što su tada, jako su bila krizna vremena 90. godina, to što su zaradili, oni su meni pomogli da kupim instrument, dali mi, platili časove. Ja sam poštovao tu njihovu muku i vežbo je radio i nekako se taj trud i rad isplatio vremenom pomalo. Ja sam to negdje i pročitao. Plata Čale, da, mamina, tatina plata i babina plata. I babina penzija. Babina plata, pola, išla za rat u robnoj kući Beograd za prvu harmoniku Weltmeister Canto 4 Deluxe. Još je čuvam, naravno, nikada neće prodati moj prvi instrument. Da. I sad, сега se isplaća već. Jeste. Mnogo i ja sam srećen, iako poštujem to, iako poštujem svaku publiku, svakog čoveka, meni isto da li sviram u Madridu ili sviram u Kraljevu, ili sviram u Vrnjačkoj banji, ili sviram u Skoplju, ili meni su svi ljudi isti. Moj posao je da zabavljam ljude, da im bude lepo, da uživaju i da ih kako bih rekao, da im dajem jednu kvalitetnu muziku, da naprave razliku od svega toga šta sve ima da se sluša. I ja držim tu neku, da kažem, stub kvalitete i jednu premium pristupa muzici kakav treba da bude, kako su radili neki i naši i vaši radijski muzičari koji su postavljali tu lepu narodnu muziku. Mene mi je prosto nevjerojatno kako ti uživaš i kako si igraš sa harmonikom. Pa meni je lepo, ja sam srećan. Najlakši deo mog posla, Miško, je kad ja dođem da sviram. To je dar od Gospoda? Pa jeste, to je od ozgo, razumiješ, ja dođem da sviram i meni je lepo. Ti uživaš ovako, igraš. Ma meni svirka prođe ovako, ja to ne osjetim. Mene ljudi dođu, mene pitaju kao možemo da završimo svirku. Kažem čekaj još malo. Smo leto i zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, al more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen zamenim za leto, pa proklinjem moj.
leto. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde novu ljubav srela, a ja sivu jesen zamenih za leto, pa proklinjem more i to tužno leto, pa proklinjem more i to tužno leto. Македонија исто има неки такав тренд, али некои ги унаказуваат песните. Има плејада на стари народни песни. Ние споменавме и Сариевски, и Нина Спирова, и Ајме како хочеш. колку сакаш. Меѓутоа, сега кога зема да ги прават со други аранжмани, чест на исклучици, ова се другото е практично унаказување на песната. И неверојатно е како си дозволува да... Па и мени то жао што е тако. Мислим, ја разумем да може аранжман да се промени, знаеш. Доđe sad, ali pevanje, ona suština pevanja... И аранжман може да го адаптираш, да Jeste. промениш песнава. Slažem se, ali pevanje mora da bude u duhu najlepše tradicije. Ne sme ова da bude певање sad... кој ни овој компјутер не може да исправи. Pa verovatno da... Verovatno je kompjuter i peva. Па да. Ти овде ја спомена Александра Пријовиќ. Софро сега е стигна до оно ниво Александар Софрониевски, неговиот оркестар. Но предходно овде се снимаше и за музиката за филмот Тома, така? Da, ovdje smo snimali, da. Сите, и Ацо, и... Da. Ovdje smo snimali muziku za film Toma. Ja sam radio onaj aranžman za pesmu Ponoć. Moj orkestar je svirao sve te kompozicije koje su bile u filmu. Tako da smo imali čast da budemo deo tog legendarnog ostvarenja. I ja bih voleo... Aranžmanот на Поноć е твој? Da. Željko i ja smo to radili. Да. Многу луѓе не ни помислија дека тоа е нова песна, сите мислеа дека je е stara, песна, tako je. песна, да. To je kompoziciju radio Tozovac i njegova supruga Mima i Željko Joksimović. To je taj trojac koji su napravili tu pesmu. Неверојатно како таа песна делува како од тоа време. Pa ali vidi, odsvirano ali сега, takva muzika i treba da se pravi. Jer to postalo hit, jer to svi razumemo, jer nam lepo da sviramo, jer nam lepo da pevamo, jer publika diže ruke i kaže ja, razumeš? Tako da takva muzika treba da se pravi. To ću ja da pravim, recimo. Sad kad ja budu orkestar Aleksanra Sofonjevića snimao svoj album, neke lepe muzike, mi ćemo i takve pesme da imamo na tom albumu. Zato što to je kvalitet, to je za sva vremena i šta sad? Mi imamo publiku koja će nas da sluša, ali ćemo se mi trudimo da dobijemo što više takve publike, da ljude malo što kažu, im pokažemo da je ta kvalitetna emocija živih muzičara isto podjednako lepa kao što je to i kompjuterska muzika i ne znam ovo ono, ali imate publike koje se vraća tome i ja verujem da ta publika postoji i mi za njih živimo i radimo. Sad, една реплика од Марина Туцаковиќ на Джерема Дановски. Ја можам да искористам. Кој си бре ти човече? Што радиш ти? Радиш филм Тома, ту снима Пријовиќ. Видим те на концерт на Северина, поминуo си Оливер Мандич, био си са Лепом Бреном, био си са не знам, да редим још... Mnogo toga ima, Колку da. песма? Svirao sam kod Željka Joksimovića u projektu Dva sveta, svirao sam u Balkan Bazaru kod Željka, Ko svirao si sam... бре ти човече? Pa znaš, ja sam muzičar koji voli muziku, znaš. Ja uživam u tome, ljudi su to prepoznali, ljudi me često zovu za te kolaboracije, da sviram, da radim, da sarađujem sa njima i ja sam jedan srećan čovjek koji je ispunio svoj životni san i ispunjavam ga svaki dan. Tako da ja sam jako... Poštujem to što mi je dao Bog taj talent i ja to nikad neću da od toga da se odreknem i uvijek ću da budem iskren i pošten do kraja šta god da radim. Nema veze koji je to muzički žanr. Znaš, kad je bio Oliver Mandić, ja sam izvodio klavituru i svirao. Tako da... На концерт на Цеца те гледам. Bili smo svuda, zaista smo. Prošli smo jedan veliki put. Мирослав Илиш да не Pa спомнам. da, sve to, pa kako ne. Vidi, suština je sad da mi od sveg tih iskustava, ja sa mojim nekim, da kažem, iskustvom i idejom, to prebacim na moj orkestar, na moje ljude, na moje pevače i da mi dođemo u tu poziciju da sviramo Boris Trajkovski arenu, recimo. O, da. To bi ja voleo za par godina, ali nam treba sadržaj, treba muzike, treba se nešto desi i naravno zvaću vas da nam pomoglite kad budemo promovisali našu muziku, da i vi to pustite, emitujete i da nas negdje pomenete u vašim emisijama. Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je,
nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta, ti sudbino moja prokleta. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta, ej sudbino moja prokleta. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta, ej sudbino moja prokleta. Во Македонија ве знаат сите, меѓутоа и ваква промоција и ваков разговор е исклучително добар и јас барем можам според моето скромно мислење неколку кои што биле условно кажани подзаборавени во Македонија откако сум ги наснимал во оваа емисија, па сега се постојано во Скопје, така што еве не можам да гарантирам, меѓутоа сигурно знаејќи кој е Софро, тврдам дека ќе имате успех и во Македонија. Нормално ќе ставите нешто во репертоар и македонска некоја песна. Kako ne? Да. Ne, ja bih volio da uradim jedan album isto sa svim poznatim izvođačima sa celog Balkana, i Hrvatska, i Bosna, i Slovenija, i Makedonija, i Bugarska, i Rumunija, da napravim jedan takav dobar album, znaš. Тоа е Балкан или World Music, како Pa da, Balkan Music. Blagoče Trajkovski, Како ми е познато Кларнетиста. Трайковски. klarinetista. Imali smo tu jednu numeru, smo snimili zajedno. Со Фрајле правите исто. Враќате, имате проект еден со Фрајле, Да. исто стари песни, Pa to, стари песни. Stare pesme, to su pesme koje Frajle vole da pevaju na svojim nastupima, koje su drugih izvođača, koje su neko malo vojvođanske, malo da kažem nacionalne. To smo uradili ovde u live, u izdanju, u studiju. Oni su došli par dana ovde sa svojim muzičarima i sve su uživo snimile. I bilo je jako to lepo i sad očekujemo tamo krajem decembra da bude izdanje tog albuma. Još nemamo ime, da vidimo kako će se zove taj album, ali će biti jako lepo, jedan dobar video i jedan lep muzički sadržaj na YouTube kanalu Aston Music. A што е музика за душа? A muzika za dušu, pa to je jedan koncept koji smo mi pokrenuli koji se zove Majstori za dušu. I meni je to nekako bilo nešto što mi volimo i nešto što mi osjećamo da vredi. I to smo uradili u tom projektu koji se zove Majstori za dušu na mom YouTube kanalu Aleksandar Sofronijević. Da, to sam Neke vidio. stare pesme koje smo mi na neki način oživjeli, dali im jedan lep, nov život i mnogo takve muzike ima i zaista svaka čast svim tim autorima koji su ostavili ozbiljan muzički trak. Ти ги избираш песните? Ja biram to sve, da.
Например, Зајди Зајди би можело да се најде во твој репертоар и Како кој не? би можел да ја испее сега? Kako ne, Освен- Zajdi bi mogla da беше otpeva moja koleginica. Тоше беше своевремено. Toše je pevao opasno, ta njegova verzija je možda najbolja ikada, a Sarajevski, okej, broj jedan. Да, то не. Ali Toše, to je magija, to je neki svemir i Toše. Ja da ti kažem iskreno, ne znam zadnjih koliko godina, mislim da je Toše Proevski najbolji pevač koji se ikada pojavio u ovom delu sveta. Jer njegova energija i njegov način pevanja je neverovatan i to je jedan tako veliki, jedna tragedija, gubitak za muziku, za čovečanstvo, da takav pevač nije ostavio još više traga i svega, jer šta god da je on dodirnuo da je pevao, to je bilo neverovatno dobro i kvalitetno i baš mi je žao zbog tog gubitka. Кој може денес да пее Зајди Зајди? Пробуваат многу да пеат, изгледа едноставно, меѓутоа Teško. Ima jedan momak koji opasno peva Zajdi Zajdi. On se zove Eldin Husinbegović. On je iz Sarajeva. On peva tu sevdalinku na jedan vrhunski način, ali on, kad sam njega čuo verziju Zajdi Zajdi, baš se kad skoro smo se dopisivali, trebalo bi da dođe da mi snimimo tu ovdje iz studija. Samo harmonika, on i ja. Verujem da bi se to dopalo i makedonskoj publici, jer to je taj dah, to su ta pluća, to je ta osjećanje da se izgovori reč. On je vrhunski pevač i to može da iznese.
imate? Pa ja sam bio, Ono, što kako- kažu, kao sva deca, nemiran prilično, ali sam brzo ušao u neke obaveze i neki život da imam disciplinu. Znači da moram da idem na privatne časove, pa sam išao na folklor, pa sam išao ovdje i tako da sam se tu negde vrlo brzo u odnosu na moju generaciju ušao u obaveze i odgovornosti da sam morao da što kažu, manje sam se igrao nego druga deca sigurno. A ova vaspitovanjето kako je bilo? Tato je bilo Pa strogo. Prilično strogo. A mama? Mama je uvijek blažila. Balanser. Tako, Ona mama je ublažila. balansera, Aha. da. A tata je bio jako strog, što sam mu danas jako zahvalan na svemu tome. Jer mi je usadio neke radne navike, poštenje, nauči me da budem iskren svemu tome što radim i da ništa ne ulazim u nešto ako nisam srcem u svemu tome. I Тој перфекционизам ти Па од него наследен до деталчев нива на студио. Па тури кога Sve su to te свириш. neki mikro detalji koje mi gradimo Aha. u sebe, koje sam ja sam zahvalan svojoj porodici koja je imala strpljenja i sve te volje da mi to... Колку песни имате до сега? Како вака на ноти аранжирано? Колку Pa 3000? mnogo smo snimili, mnogo. Evo nikad nije kasno, emisiji smo snimili 3700 pesama. 3700 песни. Za 7, skoro 8 godina, da. To samo nikad nije kasno. Da je narod pita, gde su koncerti, gde su odavde izdanja, gde su događaji, novogodišnji programi. Mnogo smo snimali kao orkestar i zato smo tako uigrani i možemo da sviramo sve jako brzo. Извини, Ацо, ти спаваш? Pa spavam. Imam dana kada spavam više, ima dana kada spavam manje. Evo sad u decembru baš manje spavam i to mi nedostaje, ali trudim se kako god mogu da legnem što ranije. Moja supruga ustaje rano da radi, ona je lekar i ja kako god mogu legnem u 10 pola 11 sa njom i onda ustanem ujutru 6, niko me ne zove, niko me ne budi, ja radim svoje obaveze i onda idem dalje u dan. Добро, а свадби, свирите и свадби? Sviramo kako ne, Da? toga živimo, čega smo zaradili sve ovo. Tako da svadbe su glavni deo našeg izvora prihoda i te privatne zabave koje Сега sviramo. ти си толку весел, толку се внесуваш во хармониката, некогаш имаш некој убаво искуство, некогаш имаш и некој неубаво искуство, нели ќе дојдат малку поднапиени, па ајде Ацо, Pa дај ima ова, svega. дај ја да ти кажем. Pa ти to je не tako знам, s да? alkoholom, znaš. A kako uspevаш to da... Pa lepo, znači ja sve ljude otopim, znaš, ja se u startu njima dam kao čovek i on nema razloga da me na šta bilo što ili vređa ili maltretira, zna da sam ja tu zbog njega i gost ima uvek, da kažem, ogromno poštovanje. A ima li ona, ajde bre, ja sam ti zalepio svirem i pesno, evo ti, Pa sam nema, ti ja nema, da ti kažem ne, nas publika voli i poštuje u startu. to je dobro. Oni prepoznaju odmah tu jednu lepotu, jednu umetnost kad mi krenemo da sviramo zbine, da im se dajemo kao ljudi i onda ta publika jednostavno te poštuje. Razumeš? A istovremeno i jedan gard od neprijatni, Pa istovremeno i gard, ali slučajeva. nema garda, brate. Znači ti si Da, sad nema tu, ja garda, sad no- tebi priđem, ja tebi sviram i ja sam ti odmah tu prijatelj, ne neprijatelj. Da. Tako da tu je ta razlika da se gledamo u oči, da ja osjetim tebe kao čoveka, da vidim koju ti muziku voliš, da ti ja pogodim s pesmom. To je suština našeg posla, znaš. To je suština da ti osjetiš publiku i da sviraš pravu pesmu u pravo vreme. To su ti majstori za dušu o kojima pričam. Požutelo lišće ljubavi naše, ta jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. Požutelo lišće ljubavi naše, ta jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne, ti čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom
što nisam s tobom, šta je sa nama, prećuti tada istinu pravu, ne reci nikom zašto sam sama. Ako te sutra upita neko što nisam s tobom, šta je sa nama, prećuti tada istinu pravu, ne reci nikom zašto sam sama. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Možda me nekad oluja bola donese opet na vrata tvoja, umorna tada pred tobom ću stati, na tvome pragu zauvek ostati. Možda me nekad oluja bola donese opet na vrata tvoja, umorna tada pred tobom ću stati, na tvome pragu zauvek ostati. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reči pošao, ostavio uplakanu ženu. Ostavio uplakanu ženu. Роден во Кралево, рековме, завршуваше основно музичко, мислам дека и академија. Основно и средно sam završio u Kraljevu, a akademiju sam završio u Во Kragujevcu. Крагуевац. Да. Тоа беше, ти беше значено, ти беше клучно или мораш да го имаш како... Pa značilo je, svakako obrazovanje je mnogo značilo da naučim da pišem, da aranžiram, da razumem muzičke instrumente sa te strane. Svakako sam imao mnogo neke predmete koje mi u mom poslu nisu trebali, ali to je naše obrazovanje i moralo da se završi. Nije bilo lako završiti akademiju, zato što sam imao mnogo obaveza, mnogo posla, da sam to dugo prolongirao, sklonio se s fakulteta, pa se vraćao, ali sam uspio da završim i što kažu imam diplomu. Па тако е. Така Да. е, да. А размислуваш ли можеби за проект, ова е одличен проект за враќање на оние стари песни, Да. повторно живување. Проект каде што армониката која што е на пиедесталот кај тебе, Ацо Софрониевски со оркестарот и не знам филхармонија. Како тоа би случило? Pa to bi bilo prelepo. A? To bi bilo Ja sam se fantastično, obidao da vlezam na tebe, ali Miško, kad tako. stići sve to? Можеш ти. Kad stići to, Možeš znaš, nije ti, to lako. brzo. Lako, znači mi sad znaš, uvek imam po neku numeru da snimim, pozovem neke kolege. Evo, skoro sam imao jedan fantastičan trio smo uradili, vaš jedan od najboljih klarnetista Blagoje Četrajkovski, kog ja Aha. puno pozdravljam, njegovu porodicu ovom prilikom.
Neda Nikolić, Frula i harmonika, klarinet, Frula, harmonika, snimali smo jednu prelepu kompoziciju koju on napisao i to je stvarno spektakl. Ja sam bio gost u makedonskoj numeri, mnogo dobro zvuči. Aha. Tako da, drago mi je da, ali znaš, kako sad da kaže kolege, nemam vremena. Ja sam se oduševio što me nazvao, ja sam to jedva stigao da snimim, još sam u Skoplje, snimali smo spot dole. I u Skopju? Da, bili smo snimali smo taj spot, to je super je kompozicija. I onda treba naći vreme za sve, znaš, znači ja sam moram prvo da se vratim muzici, moram da se počnem da kući da vežbam, ja godinama nisam vežbao harmoniku, čovječe, ja samo sviram, tebi treba to, znači moram da se vratim, da se odmorim, da smanjim količinu posla i da nađem vreme za sebe da komponujem. Ti? Da ja, pa šta sam sve radio u životu, razumiješ, nisam radio za sebe. Svima sam sve napravio, i muziku, i albume, i ovo, i ono, i aranžmane, i sve, pa gdje sam ja? Aha. Razumiješ, ja nemam kad ni da vežbam za sebe to što treba da uradim. Znači moram da nađem vreme za sebe i to sam rekao sljedeće godine, samo time bavim. Znači 2025 samo se posvetuješ Orkestar Aleksandar Sofronijević i po nešto što je u studiju dogovoreno od pre da se radi, znači moram da stavim fokus na sebe jer nemam više vremena. To znači novo komponirani pesmi? Nove pesme koje će pevati pevači Orkestra Aleksandra Sofronijevića, koji su zaista mladi, vredni umetnici u koje ja verujem i koji su deo moje priče i jedan obavezno instrumentalni album da mi kao orkestar ćemo da sviramo. To smo neki lepih instrumentala snimili, kolegama se sviđa. Mnoge kolege počinju svoje nastupe s tim nekim numerima koje smo mi obradili, tako da treba da napravimo tu još jedan C album toga, jedan album sa pesmama, album instrumentalni i zovem vas na promociju Bože zdravlja u oktobru sljedeće godine. 2025. Pa nadam se ćemo stići. Vrlo ambiciozno. Vrlo ambiciozno na sve ove naše obaveze, ali ćemo stići ovaj. Dobro. Celem lungo me dromenza Maladile šukare romenza Celem lungo me dromenza Maladile Bahtale romenza
Ha? Evo harmonika. Evo harmonike, pa da, Evo to je to. harmonika. Vidio ovaj tu u studiju, ovo je neki stari instrument iz Amerike stigao ovdje, Dalapa. Ne sviram je često, ali je nekako lepa i lepo je da, što kaže, bude u kolekciji. Dobro, može neka makedonska pesma? Može, naravno, za sve naše dragi Makedonci. Nevjerovatno. Si zaljubiv jedno mome, tako? Tako se zaljubiv jedne mame. Kako ih znaš vi? Pa ja što ja volim tu muziku, eto to ja sam to čuo kod Ljubiše Pavkovića, pa sam to kao mali volio da naučim da sviram, ali Makedonija ima najlepše pesme, najlepšu muziku, najlepša ora i zaista mislim da to je jedan narod, znaš. To je jedan narod koji ima tu neku, da kažem, slovensku dušu i mnogo volim makedonsku muziku, zaista. A ovaka, nekogаш kога ќе земеш, нели, ќе отидеш некаде на некоја прослава како гостин, одиш, некој кажува, дај, Aco odsviri нещо. Pa uvek ja, kad mogu, kad ima harmonika, fakat što pazi, kad ima harmonika... Не те нервира тоа како ја да отидам негде седем и рече, ај, кажи некоја најава се, тоа така некако му доаѓа. Ma ne, nije meni teško za publiku da osviram šta god treba. Znaš, kad ima instrument da mogu da osviram nešto, ako osviram nešto šta mogu i to je to, eto, nema problema. Uvek ja volim, znaš, jer mi moramo da budemo uvek korektni prema publici, da se ljudima javimo, pitamo, nasmejemo, slikamo šta god treba, tako da to je deo naše posle karijere. Znači, ako sad ti negde sad možda da sviraš neku pesmu, samo da ima neki instrument da valja, da može da svira, može da svira. Opa, istina. Vidiš. Tako da... Da nismo povredili. Ma nemam ništa, nema što to, samo nema ništa. Добре? Evo, čekaj. Свири, а? Ma svira, nema šta. Браво. Ова ја користи за свирење или? Ponekad sam za neke demo snimke, nije trebaš sameni meh, vamo namo, ali je to isto legendarni instrument. Ona ti iz 52. godine. А за дома свириш? Da, pa kad stignem. А? Kad stignem, kad imam vremena, trudim se da vežbam, ali sad vrlo malo vremena imam, А ali супруга moram da зна se ти каже, sviram. ај нешто за мене отсвири. Pa da. А? И што Pa отсвири? priđem ja sam, pa od neke lepe italijanske neke kancone, on voli italijansku muziku, tako da. Браво. Da mi zlato suvo nude, da mi sunce sestra bude i kog srećo htela ne bi. Александра Софрониевич, ова е магијата, така? Pa da, tu se snima, tu je kompjuter, Ти правиш tu je kompjuter, да da. звучам како Ерик Клептон, например. Pa или do, као- može. Može ako treba, da. А че ги предпоставljam tamo da ima neki ekran, verovatno. Pa ima tu, da, to kad radiš nekad neke reklame, To sam. kad radiš muziku za video, onda je zgodno da je taj video što vidiš u boljoj rezoluciji, pa smo tako napravili da može da ima taj ekrančić da posmatramo, gledamo i tako. Ovo ti je golema investicija. Pa jeste životna investicija, da, ti kažem, životna ovo se radi investicija. jednom u životu ovako i imao sam sreću, pa ja nikada ovo ne bi pravio. Како кажа ти сакам да го направам и да ми биде како дома. Da, da budemo kako od kuće. Ali, ja nikada ovo ne bi pravio da nemam svog prijatelja Ivana Lekića, koji je glavni producent i snimatelj. On ovdje boravi 10, 12, 15 sati dnevno. I studio je napravljen
i uložio sam toliki novac zato što imam takvog čovjeka, takvog prijatelja u sebe koji mi je bukvalno desna ruka ovdje u studiju, koji sve ovo vodi i radi. Inače, šta će meni studio? Kad imam ja vremena da sedim ovdje, da programiram, da vrtim, da slušam frekvencije, da miksam. Znači, on je čovjek koji to živi, taj život, kao što ja živim svoj život da sviram. Tako da su se mi spojili, imam jedno divno okruženje oko sebe, prijatelja, ljudi koji me vole, poštuju, za koje ja isto živim i radim i ja sam srećan čovjek što imam takve ljudi oko sebe. Ти благодарам многу, те чекаме во Македонија. Hvala puno. Октомври Nadam се se- гледаме на промоција, ја се гледаме Bože на zdravlja, голем концерт. puno pozdrava za sve vaše gledalce, puno pozdrava za kompletnu Makedoniju i vidimo se, Bože zdravlja. I slušamo. Благодарам.